Pozdrav gladna braćo, danas neću napraviti klasičan uvod, neću previše objašnjavati, nego ću vam pojasniti situaciju zašto se nalazimo ovdje. Naime, danas smo odlučili recenzirati restoran Grašo, ali nećemo ga recenzirati unutar objekta zbog toga što restoran nije dao dozvolu za snimanje. Mi smo kao inače dobili puno preporuka za ovaj restoran, mislim da na Google imaju preko 7500 ili do 7500 ocjena, odnosno recenzija. Samo da znate, ovakve situacije nisu česte, ali ipak se događaju i to najviše u Hrvatskoj. Neki restorani jednostavno nisu za snimanje ili nešto skrivaju ili smatraju da im hrana nije dovoljno dobra, ali iz našeg iskustva svi oni restorani koji ozbiljno rade, vjeruju u svoje proizvode, vjeruju u svoju hranu, uvijek su nam do sada dopustili snimanje. Posebice ako smo normalni gosti, uredno dođemo, platimo i snimimo. Da rezimiram, danas ćemo recenzirati hranu restorana Grašo. Uzeo sam platu za 2 osobe, a mi idemo na degustaciju. Ok ljudi, veliki reveal, plata za 2 osobe, ovako su nam to servirali, odnosno složili. Ajmo pogledati. Ok, ovako to izgleda. Ono što moram reći, kad smo dobili platu, a doslovno je prošlo 5 minuta od isporuke, znači ništa se to nije previše parilo niti hladilo, da ne bi sad govorili da se ohladilo, a i vidi se da je još sve toplo, vruće, puši se. Uzeli smo njihovu platu za 2 osobe i ono po čemu je Grašo poznat, to su velike porcije i niske cijene. Ova plata za 2 osobe, što doslovno je za 2 osobe, ako ne i više, je 21 euro. Ono što prepoznajem, uštipke koji su punjeni sirom, ovo ovdje su krmenadle, znači svinjske krmenadle, ovo je nekav šiš ćevap, 2 lepinje, 2 roštilske kobasice, ispod su kroketi, gljive, šampinjoni, zapečeni grah i 2 pljeskavice. Ono jedino što mi izgleda grozno su ove pljeskavice i kobasice tako. Inače, restoran Grašo, osim po velikim porcijama, zato ima toliko recenzija, to je nekakvih 7500 ocjena, jer danas ljudi pate na veličinu, na količinu. Mi ćemo biti što objektivniji, ocijenit ćemo naravno omjer cijene i kvalitete, a s obzirom da je Grašo poznat po mesu, odnosno po svojim mesnicama, mislim da ima 2 na području Zagreba, vi me ispravite ako to nije točno, barem sam tako pročitao na internetu, mi ćemo probati ocijeniti kakvo je točno meso, kakva je kvaliteta i vrijedi li te novce. Ono što mogu primijetiti po mirisu, mislim da se radi o roštilju na drveni ugljen, tako da tu nemam zamjerku. Da vidimo kakvi su kroketi. Kroketi se jesu malo sparili, malo su gnjecavi, ali sve više i više po restoranima, ako nisu domaći kroketi, nego su ovi iz vrećice, to tako otprilike izgleda. Sad ćemo vidjeti. Mogu samo reći da nisu toliko baš gnjecavi, niti brašnasti, što ne volim. Znači, solidna priča. Šta se tiče krmenadle, ona nije isušena, lijepo se osjeti dim. Malko si žilava, što je i normalno za krmenadlu, jer ti nju moraš dugo marinirati. Ajmo vidjeti kakvi su uštipci. Neka kamera sad malo pokaže izbliza presjek. Presjek ok, sir. Idemo probati. Po okusu rekao bi da se radi o junećim uštipcima. Možda neka blaga mješavina, ali dominira junetina. Da, mljeveno meso mi nije. Čisto da vidite, evo, znači, uštipak je sočan, ali kažem, ono što se meni ne sviđa je što sam osjetio tu hrskavicu, gumenast je, malo žilav i blago osjetim taj šmek janjetine. Ja vjerujem da nema janjetine unutra, nego da se radi o junetini, ali ta smjesa, komentirajte vi slobodno što vi mislite, ja sam već osjetio kod nekih restorana baš taj šmek koji se meni osobno ne sviđa. Ajmo sad vidjeti kakva je kobasica.
Znači klasična roštiljska kobasica. Malo im je gore izgorila, ali ajde, nećemo to zamjeriti. Ok, pečena, sočna iznutra, apsolutno previše slana. Ali mislim da se u njoj nalazi nekakva njihova zapravo mješavina začina koja meni osobno ne odgovara za roštiljsku kobasicu. Moje mišljenje je da u ovakvoj kobasici treba biti papar, sol, eventualno malo crvene paprike ako hoćete zaljutiti i to je to. I previše slane. To je inače problem bio i kod uštipaka, isto previše slani. Ono što sam ja naučio kada sam putovao po Nišu, po Bosni, vrhunsko meso ne traži puno začina. Vrhunskom mesu trebaš samo dati sol, eventualno malo papra i još ako se želiš poigrati s ljutinom, crvene ljute paprike. I to je to. Ajmo vidjeti pljeskavice. Evo, pljeskavice zaista izgledaju grozno. Znači one su tvrde. Izgledaju kao opanak. Znači i sušene. Evo. Sad ćemo vidjeti presjek. Evo ga. Da, vidi se da je isušena iznutra. Izvana još je gore. Tvrda, suha ko karton, isto gumenasta, nafilana s tim nekim njihovim začinom, kombinacijom začina. Sad da li unutra ima možda prezli, pošto po presjeku vidim da je dosta isušena, ne znam, ne mogu to tvrditi. Ali okus čudan i ovo baš nije dobro. Znači ovo nikako ne bih jeo, ovo bi vjerojatno vratio. Probat ćemo grah. Volim zapečeni grah. Grah prvo nije dobro kuhan. On je recimo blago začinjen, ali opet taj neki začin unutra koji se meni osobno ne sviđa. Kažem, ovo nije dobro pripremljen grah. Previše tvrd, kao da nije do kraja kuhan. Prošao sam cijelu Makedoniju, Srbiju, zapečeni grah mora biti onako kremast, mekan, ukusan, idealan omjer začina i ajmo vidjeti kakvi su im šiš ćevapi. Sličan presjek kao i kod pljeskavice, nešto bolji i mogu reći da je šiš ćevap ostao sočniji. Da, šiš ćevap nešto bolji od pljeskavice, uredno je ispečen, ali opet, ima te hrskavice, kao da su prezle unutra, kažem, ne mogu tvrditi sa sigurnošću, ali jeo sam recimo ćevape gdje se stavljaju prezle i slična je struktura, ali ovdje se definitivno ne radi o mesu koje je vrhunske kvalitete. Evo, i to svatko ko je jeo dobar roštilj, koji je recimo bio u Nišu ili u Sarajevu ili bilo gdje na Balkanu, će primijetiti da se ovdje radi o prosječnom, a za neka jela čak ispod prosječnom roštilju. Ajmo vidjeti sad povrće, kakvi su šampinjoni. Šampinjoni ok, pečeni, malo jesu vodinasti, ali ok, zaboravit ćemo to, odnosno zanemarit ćemo to s obzirom da se radi o hrani za van. Dosta su bezukusni, znači nisu dobro začinjeni. I za kraj ću probati lepinju. Izgleda solidno. Vidio sam puno gorih, tako da mogu pohvaliti barem vizualni dojam.
Evo još jedanput da proučite kako sve izgleda, pa bi molio kameru samo da uđe u ovu hranu, da još mogu prokomentirati sve ono što sam probao. Znači, pozitivne strane ove mesne plate su definitivno ovi kroketi, koji stvarno nisu loši. Grah nikako ne bih preporučio. Slabo začinjen, bezukusan, po meni nedovoljno kuhan. Ovo je apsolutno najgori dio ove plate, ova pljeskavica sramotno izgleda. Znači, isušena, sastav upitan. Kakvo je meso unutra, ne znam. Uštipci su ostali sočni, ali kaže, meni osobno se ne sviđaju zbog te kombinacije začina. Isto su žilavi. Hrskavicu sam osjetio, skoro u svakom komadu mljevenog mesa sam osjetio hrskavicu. Što se tiče šiš ćevapa, ista stvar kao i kod uštipaka, možda malkoc bolji okus, ali sve me to podsjeća na ovu lošu pljeskavicu. Najbolji dio zapravo ove plate, sad će ovo ispati smiješno, pošto se radi ipak o ozbiljnom restoranu koji je na glasu, je ova krmenadla. Najčišći okus, taman začinjena, je malo žilava i to sve, ali lijepo bilo sve pečeno, ukusno. Sve ostalo je po meni ono ispod prosječno, ukoliko si putovao, probao bolje od ovoga. Lepenje su solidne. Ono što mene zanima, da li ovaj restoran dobro posluje zato što su velike porcije? Ja mislim da je to pravi odgovor na moje pitanje. Ja mislim da ovdje ljudi isključivo dolaze jer porcije zaista jesu iznad prosjeka. Kakav je nekakav gurmanski doživljaj? Ako bi gledao od 1 do 5, 2,5. Ja privatno, van kamere, nikad više ovdje ne bi došao. Stvarno slab dojam, neka ocjena za cijelu ovu priču, ako gledam platu kao platu, omjer cijene i kvalitete, je 6, 6,5. 6,5 dajem isključivo zbog količine, jer se najedeš, nije trovačnica, ali da sam uživao, nisam. Tako da, gladna braćo, finalni zaključak ove emisije, Gastro Tražilica nikako ne preporučuje restoran Grašo. Jedino ako ste gladni. Ako ste gladni, hoćete se najesti za male novce, tada je ovo restoran za vas. Ako niste i želite dati 5 do 10 eura više, tada potražite neki drugi restoran. Sad mi je malo jasnije zašto nismo dobili dozvolu za snimanje, odnosno zašto nam više nikad nisu odgovorili. Sami pišite što vi mislite o ovoj hrani, smatrate li da za 20 eura možete dobiti bolju kvalitetu ili ne? I to vam je to, ljudi. U svakom slučaju, ako vam se sviđa ovaj serijal, zapratite nas na svim društvenim mrežama, preplatite se na naš YouTube kanal, besplatno je, i gledamo se u idućoj epizodi Gastro Tražilice. Pozdrav iz Zagorja!